Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro ngami la Réunion sijatisha hii zitamu zirema wa Komoro hususan wanashi wangu wajahunu wajiwarenge fungu harmwe zitabu za vira la Réunion, harmwe magazeti, harmwe serikali umahalani pia harmwe marengo ya la Réunion kamili Wakomori washaishi wao walapizi wao tikauona ukaya ika afdhali ya ukaya nirenge ze mikro ze radio ze television e magazeti ni zimondo yone mana nafanya conference de presse ya juzi iliri wonese wananyasi wala Réunion ukaya e maatleti wa Komori wanda wajahunu wende zao kisikika muhimu ya ukarizi mungu wa njia hunu la Réunion shabuke tuonesa ukamaulu ikanga butamu ikango watilwa mabana mashaka ukamjo waransi wandu ngwa jua ngo na ushahidi ya ukaya haini bahanu waluma na mkumu hususan do shababi harmoi dunia kamili mtoba la Réunion shaharmoi dunia kamili haini bahanu wadiyo ikangizo za ukanjuke ikangizo za ukanrume mungu ya wahundi shawiri miuzifanya indi maana ikawa wanama wajamu warmeshesi wa shalareni ikawa onoka ndio masulaha ya ukawa kenti nwatahenzia ijuka masulaha nao na mimi ngami tayari ya waumisa heze namna pia jeliko miuzifanya kama alado yende maana ikawa muhimu ya ukaya nifanye video hii niwambie ukaya ngami tayari na minuwa nama kati undi habanu kati undi hawa msafara ngejumkinishan rejei nunjeni wahundi shawiri ikawa onoke masulaha ndukaya wakintiba shondo wajo ni masulaha ya hawa haini msaada ya kauladhimuni wafainie amjo wafainia tizifanya jana tizifanya juzi amjo zifanya leo na amjo zifanya maulu au kayonde kama lahanda ya heze bwana zahangu na minua nama wa he partirije okitika hanza njeni wa makinishe mwambikanga ngamina mina shabu hizo kazi jahisi mamrengwe fursa hii ni laumu ya serikali ya baematsu yani wakaulibisa wanashi watu visa ya kanjiru wajahunu la Réunion wajawa warenge wavuriza warende wanguti hindu wavuriza munziani ya tongesa ema Réunion wajawa wasankadao walapiza wananyasi wa Komori walo siti nderaka sababu ya hazo shaika afwali heze dhamana rulonizo rirenge zenongozimu baisheka siti nderaka sababu ya hazo sakina tumkinishia itorengo wanasho watu kujeri wavurize rikama karusujo zetabu walonizo indi mana ikawo ikamuhimu ya ukarijeri ndahani inamna wajawarengo wavuriziwa serikali ya Komori nabo waliwi hoja hunu halafu jeri wa makinisha ukaya haini nrongo ijo wa hunda baishika karjaka responsable wa hazo karsi responsable wa hazo shangasi tayari ya waumbisa heze namna pia no wahunde masulaha haya hao watike harma tamu na bana mashaki kangizo za urumia mvu ngardorumia ikangizo za urumia elimu ngardorumia ikangizo za karumio jamaa wa hatu walio armechesi washinu ngardozi rumia tena limete à leur disposition donc ikamuhimu ya ukae declaration hii rifanye kwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? Oui. Abona tufanye yabasa mjo fanya shizu. Haya. À mes chers compatriotes, je tenais absolument à faire ça.